Friends, today I'm going to eat Elisha fish curry adugadi yongchak Alu Eronba with Sajana Eronba. So let's get start. Dudi charging chak hinjang Eronba ising kacharage dudi yang chaba hodringida se lebu mapak ni ko ubra yung koi camera se di jam tang ba camera ni do jam tang ba mobile ni na ne koi di chamam na uye ba adudi mayam chaba hominara se chaba haura se haido mayam ngasigi sidi thawai chakpi mukbang hayo tare Jadi aham chakhum se chilenau Manipur, Kasar, Assam, Hojai, Delhi, Bombay, एकदम अमेरिका एनी मफमदा लैबा मिते मयाम गी दमकता खल्लगा इना चे चाबा हौजरगे दुदी मयाम औरसे kadai no ibi ba yongchak nang kadai no yongchak nang jaw dadi yongchak matam se ga irong ba ka se loina bekara ma khare ah sajana tere binada mayam sajana ga yongchak alu ga irong bagi kamaina iroli ai se khangya di ay description makha link hapchan jarong gaya Elisha Thongba ni lebu yung ko lebu aja kayo siya champra do Manipur ko lemon ôi mà Mako program ko. This Elisha fish head, Elisha makwak. Sajana đúng chắc là phun mình em thử rồi
ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯈꯣꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯃꯛꯇ ꯋꯥꯔꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯇꯔꯒꯤ ꯃꯈꯣꯟꯅꯤ ꯐꯨꯜꯀꯣꯕꯤ Labu ang pajado man yongchak ay mahal ay tabada mayam ngasigi loisalage luhongbagi bomna sidore akhoi dudi ngasigi oinadi korona khoramjari bye bye support tau kai haijararoi mayam nusiraga nusibiu nusidraga nusidre kadi kaim upai leite bye bye